Pozdrav svima, dobrodošli na moj YouTube kanal. Putujem u Brisel sa Tihanom, sa bloga I'm Tihana. Put je sponzoriran od Brisel Airlines i to je to. Pratite moje avanture dalje i vidimo se. Ovo je red za Brisel. Ladies and gentlemen, dear miles and more loop members, good afternoon. Brussels Airlines, member of the Starlines network, our partners and the crew, welcomes you on board of this 18 destination, Brussels. Water, please. Yes. Ovo je najljubazniji steward kojeg sam ikada upoznala. Jel da? Brisel Airlines se udružio sa Food Marker, još jednom kompanijom, koja nudi znači hot meals i ovako wrapove. Ovo je wrap osisom i jedan fini wrap gdje već ako napravljamo. Kaj ti kažeš, kak je u biti business klasi? I kad idemo opet. Skoro zadnje osobe u avionu. Stigli smo! Brisel, stigli smo. Toplo je, ne pada kiša. To nas jako veseli. Šesti floor. Evo nas u Briselu, upravo smo u hotelu na 26. katu. Krećemo u centar, malo razgledati, malo prošvrljati, popiti koje belgijsko pivo, pojesti čokoladu, a onda ćemo sutra nešto ozbiljnije razgledavati. Riječ cure prvo nego u shopping ulicu. Te tak lijepo sve sjaj. Passage du Nord ima najstarije arkade u Europi. Malo podsjeća na Pariz. Kažu da je Belgija kupila najbolje od Nizozemaca i najbolje od Francuza. Ovo izgleda jako lijepo. Idemo Grotemarkt, odnosno njihov glavni trg. Navodno prepun kafičića, zaštićen od UNESCO-a. To nije navodno, nego zaštićen od UNESCO-a. Kako se približavamo u centru, sve više ljudi. Znači nisam neki pivopija, mislim da ću ovdje probati barem jedno pivo. Bočno, ako ništa drugo. Cider. Čokolade na svakom koraku. Ovo je raj za mene.